aharishayibiriza akasheshe abashubuzi n'abarukura okuteza akaruru aharimbara City Council baba bashikira hari Independence Park okutera akaruru ako kuronda bebembezi babo bitabashubuzi babanza kukahakanisa ngo tubarkwenda combox nukwe kutera ko mugongo amanya Nsengimana Abbas nesinge kuperese nkunda bya nyanja umudara 1011 ensonga ye box jobuziza e box tetujagara bate tutina mu gwesi ekisoka tewali bifaananyi bya pete wali ballot paper ati wali nsonga lwaki batuleetere box bamanyire kuba mu busoja ntenda kutera mugongo tubare omuntu ahandisho tumanye ngo wasinga n'amazima abantu mbakuru I declare Muhomuza Emmanuel omukarura katerwa otwireho nka chairman wakanyabwanya Emmanuel Muhomuza yaraba hatine cakanasa rero Penelope Kamusime yasingo bwa vice chairperson na n'ubururu 2024 kandi abo yabaye simbere ho nabo Keren Abasa yihaye ubururu 55 rero Peruth Nayeta yihaye ubururu nkagana kamwe abantu beno hagira Emma ubutakoma hagira ngo kujya kwiganizo ntiyo to kumpagira niko turagumize mu tukora deni kabashakira ha simwargomboro kunatira ho mbere ashaheri abakubaherezo bukuka abakwenda kubaha baheruka jentinga abashuzanye nimba manya mwebare nimbe gutera ho mbere ashaya muheru abantu baturwandeho tukafuna amaduka ngo tukafuna ubushobe kandi babemba mujye kano buringaniza bo bantu butukwenda twashemerwa nyana shemerwa muno so we hope for the best abandi bingana Patience yatoranwa nko mubici na n'ubururi gana 82 twasimamira ko yatoranwa nko muhandici mukuru na n'ubururu 2023 kandi ndyamu ba Dennis Kagame yasingo bwa defense na n'ubururu 320 okutera karuraka kwijaho bwa nyuma y'amezi umukaga okuya minister wa government ze byanga Rafael Magezi ayemereza akaciko akabire katuraho okumara emyaka 15 habwo bushomankuzi ahabwa TV West and Elias Rutugusa.